अमुको यूसीएम CCS के नसिनबा पुनबा मणिपुर की तुंगलम चट की दमक मियाम की खोंगसेट मियोई लाख के आना सरुक यादुन सत्रे मियंग ताबिरी बसिंग ताराम लोक सबगलोरी ना पॉक संतनो पिजरी अमुको यूसीएम CCS के नसिंदुना अपुनबा मणिपुर की तुंगलम चट की दमक मियाम की खोंगसेट मियोई लाख के आना सरुक यादुन ngasi थाउ ग्राउंड के खुमल लंपाक मैन स्टेडियम फाव सत्रे पुलिस ने खोंगसेट अजुबु असोयंगाम ठोकतनबा अकनबा मोंगदा ngak sen की थबक लोकटकी हिरमसिदा रिपोर्ट मा खोंगसेट असिदा माहिरो याउना तोंगान तोंगानबा सिनफमदा लैरिबा मियोइसिंग लूप कियागी लुचिंगबा लुचिंगबी कैथेल फंबी इमासिंग अमदी राजनीति दल कियागी लुचिंगबा लुचिंगबी कियाना सरुक याकी खोंगसेट असि थाउ ग्राउंड की हौरगा नागामपाल परिंग लाकलगा वायंगमम लैकाई फावरबा मतुंगदा कैसामथोंग ताकी कैसामथोंग दगी या स्कूल पुलिस लेन तारबा मतुंगदा थोंबुथोंग फावरगा पैलेस कंपाउंड मतुंगदा न्यू सेकोन फाउदुना मिनुथोंग लालगा खुमलंपाक मैन स्टेडियम दा लमथुंगफम ओइकी अमुको यूसेम CCS के नसिंदुना मणिपुर की इतिहास लेहुरगदबा ngasi मणिपुर मियाम की तुमलंग चटकी मराइब लेपकदबा असुगुमलबा प्लेटफॉर्म अमा सागतमिनबगी दमकता ngasi मियाम की ओइबा खोंगसेट अमा चटखिबा असिदा तोंगान तोंगानबा मणिपुर की मफम क्यादगी लाकपा जाति कांगलुप क्यागी मियोइसिंगा सरुक याखे वारमल कैथल फंबी इमाइबेल सिंह दुकान फमलिबा अमदी तोंगान तोंगानबा सिनफमदा लेरिबा मियोइसिंगा ngasi की खोंगसेट असिदा सरुक याखिबना मरम ओइदुना इम्फाल सिटी दा मी लाकपगी चांग अदुकी मतिक हंथके पामदबा थौदोक थोक्तनबा सेक्युरिटीना अकनबा मोंगदा ngak senbagi thabak su lokhatke amoromda ngasi gi khongsat asi yawba lakpada miyamda khudong chanabagi damakta police department na gari khampham amadi karam maikeida gari sathok sasin tawgdage haibadu hana mangjaunana yathoktuna thamkhibana marom moiduna ngasi masigi damakta thoidokna problem thokkiba leite laibak thibadi asigumlaba itiasik oriba khongsat asigi damakta mangoinana United Naga Council na sing district sing da pung nimpu nipan gi ban chathakiba sina singmi silinau sina ngasigi khongsat asida saruk yana ba honabada khudong chadaba kharadi mayokna ki Jelarong Youth Front na su asigumba khongsat asi Naga political dialogue sathari ba sida kaihan gadaba maram oibana masigi khongsat asida Naga amadi tribal ichininau sina yaubi gnu haiba wafam phongdok pa laikre adumoinamak ngasigi khongsat asi mapung fana mai pangna pangthokki ISTV News की दमक पौदम जरिबा सुनील कुमार कैमरामैन अमू अमरी इनाउ इम्फाल ngasi khongsat asigi matangda Congress amadi BJP gi lusing bisingna ISTV News ta wafam kya su phongdrok le aina landam sida polopagi isagi asobo daitam ne lowi tasi tachena ma tawdo yadraba thodang amani atam mama mihuron degi le mineralba chimi temi gi apum sakta masi khongsal asina kangadoroi bini kambu kharagi thawinsin kharada तो कई तानिंग खरगी यान पिक्थ वखल ngasi खोंगजल सिनम थेरे हर कांदा मणिपुर अपन बसक्तम कायदनब होना वायसी अकोय पुनमकी अमत ngaरे पांदम मन यूनाइटेड
नागा काउंसिल नदी पुंग नेमथुनि पानगी मणिपुर दा बन चथरी हौजिक वारी सानरिबा पॉलिटिकल डायलॉग असिदा अकाइबा पिरकने हाबसी जालारोंग यूथ फ्रंट छु फोंदोकपो वाफम लैख्रे मियाम की खोंगचत असिगी मांगोइना बन नम कौखिबसी करी हाबिनिंगे मसी मखोइना अखोइ वेस्टेड इंटरेस्टेड लैबा मियोइ खरना मोइगी मिशन अमा चंगजल लिबनिना करिगुमा मोइना पांदम अमा खक मचा अमा उलहौद्रगदि मोइगी मिशन दो फेल ओइदोरिबा अदुना मदुगी दमकत मोइ शो तौजबनी मदुना यामना पब्लिक इंपैक्ट लैगनी हाइबा लैते ngasi अखोइना चथरिबा ngasi अखोइना सपोर्ट तौगे हेना थोकचरकलिबा अमुको होय अतो अतो संस्थान में यामना कॉल तौरकलिबा ngasi यूनाइटेड ओइबा रैली से सीना हेना मेजॉरिटी ओइगनी हेना अखोइ खली अदुगा अतोबा ngasi साइकी लाइबा पोतुदी नेगेटिव इंपैक्ट अमा थमहौद्रगदि मोइगी रिपुटेशन मांगने थमजबनी मदो अखोइना याम सीरियस ओइना खनिंगाइ लैते ना खनजे मसिना नागा पॉलिटिकल डायलॉग चथरिबसिदा कायहनगनी हाना हाइबो वाफमसी मसि थाजबिदरा करी हाबिनि नागा पॉलिटिकल डायलॉग सी मोइ लालबदी मदो सेटबैक तौबा ताबनी ngasi स्टेप सिना अदुना ngasi स्टेप सी पब्लिक की फोर्स अमा लैबनिना मसि स्पॉन्टेनियसली कनाना सो कना हौनरुबा नते वन वॉइस दा लोइनमा हौगलगा धौनरइबा गाक्तनेबा अदुना नागा वॉइस सुजिकी मोइगी पॉलिटिकल डायलॉग अमा चथरिबसे नेगेटिव पॉइंट यावरगदी सोइदना मकी मोइ सक्सेस ओइरोय हाइबसी मखोइ सिगी रैली सिना ताकदोरिबन मणिपुर बीजेपी प्रदेश ना हालदगी हौना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायबे यारोय मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन दा कनामतन खुद थिंगलक यारोय हाइबसे अरे पफिरेमनी पार्टी असगी होगिबे इलेक्शन कया की मैनिफेस्टो दा हाखरे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहनबे यारोय हाइबसी लोइनना मेमोरेंडम पीवा होम मिनिस्टर दा प्राइम मिनिस्टर दा पार्टी की प्रेसिडेंट पीगिबा मेमोरेंडम सिंगदसु सेंगना हाइखरे मदुदी मणिपुर की परंपरा दगी लेरकलबा असिगुंबा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा कनामतन खुद थिंगलक यारोय ना भारत सरकार गा नगा टॉक तौबदी अखोइ याय अखोइ सपोर्ट तौई पीस टॉक तौबदी तरुसुंग मणिपुर सोलकपति यारोय मधु भाजपाइना पालिंगै मतमदसु नागालैंड मक्तदा टाउन दा हाइखबनी स्टेट अमगी लेरिबा मरी असे काइनहनबे यारोय कनामतना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा खुद थिंगजनबे यारोय म्यूचुअल वेरकानदा यागदबनी हाइखबन खोंगचत असिदा मतेंग पांगनबगिदमकता हेल्थ सर्विसेस की मियोइसिंग जेनिम्स अमदि तोंगन तोंगन प्राइवेट हॉस्पिटल न सिंगबा कयाना मोबाइल मेडिकल टीम थादोक्तुना अकनबा मोंग सेक्शन थरंग लोकतखे होजिपाव मक्तना अतेना ब्रेम तोंगमनिसे इरंदम असिगी अहानबोइनो पुथोक्तबा संगाई प्लास्टिक स्टोरेज टैंक सिजनबी यांसिनबा पोटलम याउद्रबा LLDP इना साजबा संगाई टैंक सिजनबी फंगबिगदबा साइजिंगदी 200 300 500 750 1000 1500 अमशुं 2000 लीटर नि चाहि तरागी गारंटी गा लोइनना हेनबा मखल खुदिंगी अपाम मचुसिंग फंगबिगनी अदुम करीगुंबा अवाबसिंग असि मायुंगनबा थोक्लबा मरोय मरंग यामना यावबा चिंजाक चाबा मपाल दोइने चाबा लिवर दा अकाइबा लाक्लबा नत्रगा लिवर गी मपानगन छोंथरकपा तारबसु करिशु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ सिरप सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बैनी डायबिटिक न नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूल सु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरप अमदि लिफ्साफ कैप्सूल नारगै लाइंबबुदी नारिंगाइदा सक्सल होबना हेना फै मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiyu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल Ministry of Reconciliation Church na paujenjari lakliba February ki tarik 9 dagi tarik 13 fauba mayam punna ishoda anabasing phanabagi damakta haijaminagadori nubit asida lamdam asomda leiba ichinau singna naba phaba phangnabagi damakta ishoge haijaba asida yaubiyu mafam board matam numidang wairam gi pung manga Build your success BYS Palace Compound Machalema School admission is going on Palace Compound leba BYS na haukiba sahi mari asida thangna thanana puthokiba position holder masing 2012 position holder taret 2013 taranithoi 2014 kunmathoi 2015 first position holder puthokpaga loinana atoppa position holder nipan amukan taramupsari National AIDS Control Organization Nakogi Makad Thadariba Fan Kudimak Sada Sama Central Sponsor Scheme Organi Haina Union Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadana Loktokre. Nasi Imphal City Convention Center da Nakogi Makada Awang Nongpo State Singda SIV
इंटरवेंशन की दमकता प्रोजेक्ट सनराइज लॉन्च तौबगी थोरमदा वाफम से खांगन खिबनी मसिगी मथकता यूनियन हेल्थ मिनिस्टर असना नाको की मखा थादरक सेंफम खुदिमक स्टेट गवर्नमेंट की खुदांग द सतलरोय मसिगी महत्ता डायरेक्ट ओइना स्टेट सिंगल लेरिबा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की खुदांग द पीथरगनी हैनसो लॉकथोकी मसिगी लोइना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सीडी काउंट्स फोर की मसिंग हेंगत हनबा अमदी एसआईवी एड्स का लोइना हेंगलिबा म्यूसिंगबो नुंगसिना मदी समाज की मरकता निंगथिना लोइना बिबा मदी इनबा ngamnaba lambi ma thinabagi strategy amadasu kanna thabak paikali haiki project sunrise launch tobagi thorum aduda manipur gi health and family welfare minister Phunjanthang Tonsing Meghalaya gi health and family welfare minister AL Hek Nakogi DGNS Kang Center for Disease Control India gi director Pauline Harvey Luinana health and family welfare gi commissioner PK Singha Susogaki ningsing bayai hariba project sunrise ase awang nompo ki state Nepal ki district kunda sahi manga ki oina paket kadam hari which I would like to say is that we have developed a strategy where the NACO funds are straight away going to be released to the state NACO society, state AIDS control society. I heard Mr. Haig was talking and was about the funds problem. The funds problems were basically because when the funds were being released, it went to the government treasury. And then the government treasury used to give it to the state AIDS control society. So, as you all know, when the government functions, their priorities differ from place to place and time to time. So, there is a question of releasing of the funds at the right time, at the right moment. So we have decided now that the state society will be getting funds directly from the NACO to the state AIDS control society. That is because Impal More lambi gi atopa alternative route am oina kilometer mafudara manga sangba lambi ma semgudurwasi hauze hauze more gi lambi khara da yamna ngamba mafum khara leibana thabak paikhat pada khara tintabani National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL na lambi asida arumba port puthok pusin tawnaba mari leinaba state ke official sengna kan honari athuba matamda lambi semgi thabak horagani haina Public Works Department PWD gi Chief Engineer M Lokendro na ISTV News ka akhanan unawamda phongdorli Manamakatana Ministry of Surface Transport ki makada packet kadaba lambi ase hairok tagi hauraga masi fauraga khudeng thabida phawgolaga more tamna taki gadaba lambi ni hari the National Highway Infrastructure Development Corporation Naibugi Makada, Tawudam Nekoi, Hirok Tagi, Toroga, Akoi from the Kuding Tabirum, the Pogdrokadava, Koigi, alternate route Haidare, Jiki Koigi, Infal, Morezi, Kitang, Koigi, gradient Zingamba, Koigi, fully loaded Trakumba Chatpada, full Kanotoroga, Koigi, Garizika, the Wab Haidare, Magi gradient, Zikitangam Yawa, Aduna, Jiki Hirok Tagi, Kuding Tabisi Torgadi. Akoi na great si fazana normal kaino da gari si heavy vehicle jing adige mo fazana ta na semba yagadaba adugumba great en leiba haidare Nakalam romda ministry sigi makada interstate connectivity lambi ama oina maudi horga Nagaland gi Kidima phawba amadi Karong dagi Kidima phawgi lambi ni semgi thabak sara kontra phawgi progress lere masigi mathakta Imphal mau phawgi lambi amadi Imphal more phawgi semjin naba mamang seida kaithar ki bulpa crore Sani tara ke senfam hojik seasonary lisengani tara manga tara taruki oina modified annual plan gi makada hablokpa lupa crore sa mamar futret dasmik manga ke senfam ministry na hojik phaw sanction to bolei tri hain phongdrole Manipur Sarkar ki Secretariat Education as Department na GP Women College ke Associate Professor Physics Dr. Maisnam Vidyasagar bo Council of Higher Secondary Education Manipur ke Secretary oina hapkre Dr. Maisnam Vidyasagar bu Council ki Secretary oina hapaga marilena Joint Secretary Education as Abdul Salam na ngarang order mathokre order dugi matungina mahaku sahi hungi oina Secretary oina hapani Council ki han Secretary oina ba Dr. Sarangajet contract from na masagi se humpu suduna teaching line da masagi han ki college DM College of Arts da han ki bedagi Council ki Secretary ki pharmacy hangduna lakibana chairman oiriba si Other na secretary ki thabak thorom sing yang sinur lakhimani
Directorate of Printing and Stationery ki satliba sahi lising ni taratur ki oina puthokpa calendar amadi diary ngasi Printing and Stationery ki Minister ngamthang Hawkif na release tawkre. Release tawgi thormaduda GAD amadi Adult Education ki Commissioner BB Sharma amadi Printing and Stationery ki Director S Asobina Sarugaki calendar amadi diary form ke thorum aduda Minister ngamthang Hawkif na haikibada Directorate asigi tonganba Commissioner ama leitabana Directorate asigi sangwat sagatpa amadi Saukan aba honabada tinta bakara haujuk mai unri haiki. Amuko UCM amadi CCS ke na sinba punba Manipur ki tungam chat ki damak miam ki khong chat khai. Haujuk ri estimate pau mata so jri me lalu simbu amukana.